Jackson. Mama, babe. Ai. Ai. One more, babe. Ai. Bichem dormi, bichem. Pe yon kabou, como vai dormir lá dentro? Se mwen babet la boy, madame mwen deja iti deja, e moun neglis miye. Ope yon mwole kwa se. Mwole kwa se. Alo? Oui, allô, voisin? Voisin, s'il vous plaît, nou ka an mwen servis voisin. Kon madame mwen iti, e moun neglis miye. Ou ka fonti desen voli madame? Mbala kala, non? Comment ça, ou pas la kawa? Quel voisin avant coup? Qui ça? Ah, bien, ok.